Karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu. Mundu wa Nyasaye muloli wa Western Nyota TV, karibu. Nyangeni yo mwami akasiye kandi kusanjira neho na liwala Nyasaye mera kanje ni mkambi Stephen Hamati wa Christ Evangelist Church eshibingano kulia siwa askofu Bishop Dr. Kefa Kwemba no kusangali wanja hando kubana nawe nyanga ino ndahekomba mbu timberi wa Nyasaye mupiro ryo alafu kure licho mweli alinalyo kuifwe papa mulira Yesu Kristo saliyo shingaiweta lo mwami wo bunyali tibaba sitoni tingi ukosi yabo chibucharasi bungwata ubuhongo bubwo tuliwo mudayelo para yole kumwisho kwa kota oli Nyasaye mulai wetimba baso kosi nyo kosi ya ekira nyanga ino kubukira kula balamu kulo bunyali bubwo ndetse baba sityo kuinjisia nyanga ino kukiyama mulira Yesu Kristo kubolo mwami okuyimirire ochende nefwe halala mwatu atyosi yakubukula kama kateshalo sha Kenya kama katabarumishi bobo kama katabana ndababuha ende katabasomi ende katabosi abahuhabranga umwami kwikomba mukata ikanisa yo yawasiya ndamasaiko mushalo sha Kenya tiro kuchingula okulondana ndeko holanga katukubira kubwali uno owa Western Nyota mwami ndikomba mburumishira kama ishimanulwa bulikuwa lyo lero kunyali lirere tihabi lirero subiri lirero kuonia mbulambwa mwisha mundu okulolana akulirisia olio mno Nyasaye kirambu mataika Yesu kabolanga mkwa malai huwefwe nende kulwa bosi abade upande huwefwe mulira Yesu Kristo mwami huwefwe amen. Basi karibu Nyasaye no mulai sana buli dagundu ambu enyalobane de tifungo tinyingi muhono ne onyolambu buli lufunguo lulinende omulyango kwa lukulanga nembu kulo lufungwa olyo mulyango maybe kwe gate mana endemo kuikurira omulyango kwa eshikoje tingombe nomba endemo kuikurira omulyango kwa bedroom nombe endemo kuikurira omulyango kwa icho lwarebwa nomba lwakasibwa bulwikulango mulyango fulani embola jino mundu wa Nyasaye noro mwana wa Nyasaye kenyango manye mmahuwa ka Nyasaye nomba mwihuwale Nyasaye lihuwale Nyasaye lihumanyi lihuwesi nja amachesi akafwa anashigatifunguo bunwaha manyiri fiali huwa fulani no manyambu lihuwa nilo linyaloho honya abundu fulani bunendo muluwale lolu funguo lwa Kenya hangeru mishire neha abanga mbu Nyasaye ahonyo mpande mwa mapesa lolu funguo lo erumishiranga olwa Kenya hangeru mishire kachire ndiku omulyango kwa mahuwa kama pesa buli milyango cha Nyasaye ya huwese ifu abana babantu bukulingine ndo lufunguo nola ininja fungu la 10 nende byanu ata onyalomba shwambu basi omolufuo oluikula ebintu byoana Kenya hangonyole shikira shina fungu la 10 nende sadaka nibyo bikulange mali nola lindo busubiri shonyalo kuyanzisya Nyasaye ta obusubiri buli nende sehemu ya buholanga manhandi sehemu nyingi mu bulamu bwefu bwa Kristo ho obusubiri buli ndapundu wabo amasayo kalinende alo mundu obula ininjata nala sayata onyolanga mbu kirowe milyango kindi ekyamwikarra shanyalo okuikula tachira tota nanga lakini shasayata narounda sayanga neshatianga nende bidita onyola toto asayanga spiritually ahulanga lakini mahuwa kebi ndivyo mshalo ndo shaka tachira amahono ke kahayo kutie kazi ho embolanga jina embolanga bukenyanga nono mkristo omanyirisie utifungo te Nyasaye akwere sinja sirinende bulishindisha tikulanga shonyero hurumishira tolufungo losi abundu ata de nyanga mwomoli okuli nende londa huo kuloleko lufungo lala olunyalo kuhonya mahuwa fulani olola nyala okunyola handi abundu ndi tawe kujakranga Genesis sura ya 28 Genesis 28 kujakre olunyalilwa 10 na Yakobo narula Beersheba nachomere okutehara yetu hana yenyola abundu ndi nako nao okubera ubali ali nilimara kuyera
nabukulali chinela la kena ko kalio niye ikihaho murwe ye alisi abundutsana okona mana nalo lalirolombu obuniniro libusingisibo kushibala ne omurwe kwa bukulire mwikulu kandi lola malaika banyasaye babo baninanga nendo okuishira huo lola omwami yali nasingire hekulu hubwo nabo lambu isiye nisi omwami nyasaye wakuka wa Abrahamu kandi nyasaye wa Isaka esyalo esyokonere huo ehueresia iwe nende olubulo luo nende olubulo oluba shinga olufu luo chibala na olahinda ala hulubakalo mumbo nende bukwe nende noti nende sauti ne mwiwe kandi mulibulo limuo omwa abebiribwa byosi byeshibala balinyolera mwehabi kandi lola endio alala nawe kandi dala hulindanga aha otsia hosi lihuwa hosi ni kukalusia mshalo shino okuba li kuleha butwa tawe hauloli nyali lwa mahumi kabiri mana Yakobo ni yetuba eshitubo yaoni wendi Yakobo ni yetuba eshitubo nabo lambu nyasaye nyasaye naba nali halala nasi niyani nda hunjira ino eyenzira huo nende ohumberesia ebiribwa ebya India nende bifwalo bya ndifwala bumana engalushe ewefwe mulembe ho omwami alabetanga nyasaye wanje nelikina lino elie esingisiye mbuli beisiro liliba inzu ya nyasaye ne kubyosi ebya umbere sinjia na sitoto mwene ndala huere sinjia estonye shelihumu embolanga hu amasayo keshitubo dalabola hani amasayo akali halala nende shitubo shikalika lazima tawe lakini bisebiulanga mbulamu mundu wa nyasaye onyolanga mu olufungo luno olwamasayo keshitubo lunyalo kwinia abundu ati embole hani ehitu amasayo keshitubo shikalika lazima mukristo tawe lakini mundu wa nyasaye biro ebise ebihabi ndi biro biulanga onyolanga mu olufungo lwamasayo keshitubo lunyalo fungulo mulyango okunanyalo fungwa nendo olufungo lundi tawe Yakobo yeruhanga yebero musiano wabwetiha Yakobo uratuhe atitanga ebuhotanya amanyire mbu Esau namunyola na mwira ni muhwiro wahuwe yola mundu ne eliuba liera na alabwene na bolale hengo nano Bible bolanga yabukula lichina naye chihaho mruwe Yakobo enali kubutinyu yalita nende indabu siyonyene mahono keke ni heruhanga ali kubutinyu Bible bolanga yamala nalla ingasi yamala nallo bunini obutia mwikulu oburuko bunini ko ingasi ko kuli mwikulu na sina chakoshira hasi sho bunini robwe ingasi alola abamalaika banina ndibatia ikulu ndibacherera batia ikulu nakalo nalola ne nyasaye nabola na nambora bwene sie nyasaye wakuka wa Ibrahimu endi nyasaye wa Isaka papa uo ne ekusubisi abu dalabana bweshalo shokonre humuno sino dalahuesia shibe eshishio bolubulolo akasa ne olubulolo eshalo sho silanyo la tihabi kulwewe mundu wa nyasaye Bible bolanga bu Yakobo Yesu ndo hamtindolo nabola he khane nyasaye arabundana ne shemanyireta ne hulwa okwakana kwa nyasaye kweneho yamala nasimukuha le yembuluka nabola nyasaye kahaba uli watoto nikahaba ne yubo langa nasi nikahaba akosubisi yana kwa nokobwa toto bonikahaba olaira enzita manola alusi obulai ndi tuba yasaya matayo keitubo na neshitubo nabo lambu nyasaye noba naba nali ni nasi nikahaboli nasi matinyu kendimo nikahaboli nasi mubunyaka no kwendimo enzitanga ino menje ndubulai menjerere elyohuranga olaba nyasaye wanje wa lyakabiri lichinali no lyesingisiye laba isiro yinzu ya nyasaye nehandi mbu hubyose bya umberesia na titoto mwene dala huesia
esheli kumi eshebi bibi umberesia byose noba nufwala numbe byo kuliendia dala hueresia esheli kumi shebi bibi emola jeno mundu anyasaye amasayo keshitubo kalinda amani muno kanyalo kuono kosia matinyu aka shidishidila yalo kuono kosia muta Yakobo yagundu ambu ano chesaya masayo kwa kawaida amahuwa kendi huo anaida bushiyonyene shedi unya lokalu hewe futachira na akosereo neenzi tangaine kwa tengo roka fuana kariena ne nyasaye undoleke yasuri sijabu ya horra mahuwa de nyanga hukasie naenda kano de nyanga hulakane nae de nyanga ya empolere akada rekomba mbune hole nikahaba ni anzitsulu Yasaya amasayo keshitubo Yasaya amasayo akabola mu Yasaya no holo nasine hole mundu Yasaya amasayo keshitubo kalinda amani shikira jina obeta nuitire mushkuri esha Yasaya abairanga muo obetanga nuitire habuyangu wa Nyasaye mwenali shikira Nyasaye ni Nyasaye windakano Nyasaye ni Nyasaye mwisikwa mbu akabolera holanga Kodu wita imberi uwe manofu aneshinga ouwa yanga shinga loa Nyasaye abayanga Nyasaye aholanga akayenyere nena uitano wala Nyasaye nas nuhole road nuholendi nasine holendi Nyasaye asanga langa shikira shina alino bunyali bwokola aka yabola na hole neho nuita kuyema no mborembu Nyasaye ndikombo holori nasine holendi obetanga uitire munjira ya yenyanga uitire munjira eyo otemanga okuyakula yali bubwe bwisikwa ololeka aho choma yire no bwatieri Bible bolanga mbu lwa Jacobo yatia ebuhotanye Laban ya munyasia yabadilisho mshara kukwe marehumi ya chenja amaparo keke yatema kato humukatia na mbora mbu nuundire miaka 7 dala kwese muhana oyanzire ulangwa Raeli na mgonga na mkatia lwe miaka chaua na mueresia Lea Yakobo yali kubutinyu ewa yatia ilia lakini shitu mosha yetu bane Nyasaye kachira Nyasaye nieko mita huye bunabo lambu unomwene yabo lambu nemuhira memuchelesi obulai toto lamba na mnyasinja lakini Nyasaye amala na konde shira lamba kulweli huwa mweshitu mosha Jacob yali na kasiye bu Nyasaye yatemo kumanya Jacob mwesiye toto likahaba wa iyane huisie likahaba wa saira masayo keshitu huisie ni Nyasaye wenda kano euranga mahuwa ya mwinda matinyu kosi miaka chosi cha liria aunge miaka 20 ya nyahane lakini Bible bolanga Nyasaye yaline de Jacob akachiramu katalaba ni ya hamhorresh bishosta katali lo yalinieru halaba nachereranga laba ni yenyo muhola amahuwa bibi kulwa Nyasaye bya recho yalina abukule lakini kulwe shitubo amasayo keshitubo kano Nyasaye yaketulira yaline de Jacob ya nyaha ebukota uwe lakini Nyasaye yalinae mpaka narula yone demiano mpaka abana ba Laban nibacha kubola muna huibire yesa ino na umeshindu lakini shibama nyambo amasayo keshitubo niko akalikare akachira shibali khosha Nyasaye shiri kubulambwa Jacob tawe Bible bolanga yakaluha nale mikande mingi chamakana yakaluha nedemo abahaebe na abana yacherera yalinatire yone de ndabshibutwa yacherera nede miruko chouka huo yacherera nale mikande mingi nacherere wabo esheko la kanishina Nyasaye yalina na ukirisiye Nyasaye yalina na ulire amasayo keshitubo akamuhonya chikira shina yalina borembu nali nyole miano aliyesia Nyasaye fungu la 10 alihola Nyasaye abe Nyasaye uwe alikasia eli kinali ya Bethel lilio ibe hekalu ibe inzu ya Nyasaye mundu wa Nyasaye amasayo keshitubo kalina amani kaholanga mahuwa kokchenya shiroishi ndusha ya kuhanga moyo kwa Nyasaye oloba duitu babu Nyasaye no holori ne holereni toto Jacob liatia ya cherera nende mianu ya cherera nende biribwa ya cherera nende abana ya cherera nende bukosi kwa makana yalinatire ne ndabushiyonyene lakini amasayo keshitubo kachira na cherera na indiale urahando mundundi mfasi Samuel ohuranga
amasayo akeshitubo, amasayo keshitubo. Samuel wohuranga sura yohuranga olunyalilwa ehumi kumuganga kumakuwa ka Ana, naye Ana omwoyo kwe kwali n'obululu muno namusayo omwami nalira obutinyu yetuba amasayo keshitubo gani niyetuba eshitubo nabolamba omwami owamahe noba nochama okuwenga khubusandibwi bw'omukholiwo mana unzitsulira noranzibirira isi omukholiwo ta habula ohumberesya isye omukholiwo omwana omusyani ko mana ndilimuhanira omwami omwana mwene oyo tiyalo tyosi tyobwirifu bwe kata olumuo shilulabisibwa huo umurwe kwe tabu amasayo keshitubo etangao nuhulire kubutinyi kabetangao nuwastebe kusaya masayo kandi kosi nolalanga matokeo Jacob yali nabere kubutinyi nasaya masayo keshitubo yasaya yaloleha Ana nguo unano anyekungwa nende Penina mwali hwanyene chingalwa umomwana atsesherwa aundo liya umundu wa Nyasaye utsesherungwa aundo liya umundu wa Nyasaye abantu bahuenyera hameno shile hali yolimuo bahulanga ngo mukumba uno umaskini uno ousabasabanga uno olwala uno kafu anabo umunyaha no kugonilira liryo umundu wa Nyasaye lolu fungo lonyalo ohurumishira nyanga ino lolu fungo lonyalo ohurumishira ohuchaka nyanga ino mbulambubwo lulangwa masayo keshitubo Ana yatia imberi wa Nyasaye siasa ya shinga bandu bandita siane sadaka shinga bandu bandita mwanyo mundu wa Nyasaye biulange bise emale ura mulusungu baba olambu extraordinary times require extraordinary measures bo amahuwa nikatinyire shikenyo khokole bintu bya kawaida. In fact urababa olambu obusiru no khola amahuwa ka kawaida buliluosi no paranga no nyole matokeo kauhane olire kweli obusiru no khola amahuwa ka kawaida buliluosi mo pare matokeo na kabeka akauhane ko shikanyiloba matokeo kauhane nikaba ko holanga nika kawaida Ana yabola anoka hayo amasayo ka kawaida ta ukuteta mkanisa saa 4 saa 5 ukuini atafungu la 10 ya kawaida anoka hayomba ukusayata kwa kawaida mwami Nyasaye nyanga inolele ongero bulai orikuno sana mana tindolo tikuira nabola awa Yasaya nendo moyo kweposi Yasaya nendo bululubo moyo obutinyi yali nalolanga kata nikapo msata uwe Elikana yali amuyanza lakini liyo mwana ali amunyasinjia umundu wa Nyasaye lero kuboro bwatoto abandu banyalo okuberera abandu banyalo kulayolo bulai lakini yo mwene uifualange shilaro ne yo manyira ashilumirana ne yo manyire Ana yayanzo Elikana lakini kata Elikana nyanga ya mbirambu neseshe yomba kata abane kubino endo musatsa uwo ndaho yanze kwesinja sadaka ikongo kuyomba Penina lakini yakoshikasa ngasi umwe kwa Anata yenya imwo eyo mubiri kwe yenyo mwana Bible ibolanga Yasaya inyanga hiyo mpaka Eli na mwenga na parambu amere na para anywere na bola no mama no nyorie na wakanyorie wite mukanisa na mbora mundu wa Nyasaye shikuli okunywata shikulo mesi dawe no mundu wa Nyasaye esundulango moyo kwanje imberi wa Nyasaye okulonda nande kembe ranga ho yalina saira masayo keshitubo na bora Nyasaye umwana mwene huyu khande kukalusiria nabatire mushukurisha Nyasaye abayirangamo nabalano uchallenge umukono kwa Nyasaye umundu wa Nyasaye umaide sheshitubo shikolanga shiranga Nyasaye alolembu ubundu na paranga sie enyalo khola china lehemanye Bible ibolanga Yasaya nabolambu numbo mwana dala hwezi nishomanyire Yasaya lisayo aundi yali Yasaya kama sayo kaandika kawaida yali yarumira tifungwa tia kawaida lakini liya fungu olufungo uloshitubo ishindu shekhola hapa Bible ibolanga mbu ili amala nambora tia Nyasaye ure okuwaba ko moyo kuko Bible ibolanga yatia ndio bambala baba ndo msata uwe yanyolo mwana umunabi ushiro kubaho ulangwa Samuel
chikuborungwa kama kapeni kabana bapeni nata kuborungwa tamakwa kanabi Samuel waro mukuhani yaro murobi kandi yali na yaro muyasi wa amasayo keshitubo no lufungo luhongo lwa makana nikabo paranga yako konyene kaere urama kwa ka Jefta mubayasi 11 abayasi 11 Bible ivolanga mbu 11 oftakunyalwa 32 ho Jefta nabra natia okusera baamoni ne witurembu Jefta uno yali alondwe wao tenyangola masayo ketubo kejitubo kabetanga nende pressure eyo mundabiranga koko yorabwene lolangano jako lo uranga hulu Jacob yeruhanga Esau ali kubutinyo amashindi yose amasayo kejitubo kamucheresi anende mali nendo bwinda nende family kwa halola ana atererungwa au mwana olwabo lambu ne asai numbo mwana ne kalusirie yasai alole kamara moja Jefta nguo uno Jefta yebulwa nende mama omtamba outiyanga mba wakunyalo kulanga sinyanga sinombu slave queen yebulwa out of wedlock yalo mwana wesimba nombo mwana ulebulwa munjira ihoere tawe paka abana babo bamulonda bambora tsia chonyelo kunyola obulame ala la Nefta ubutinyu ba Jefta alimo bobuno bulano bahaserwa bahiturambu Jefta wepo yakupananga lehawutiho mulange loloba muteresia abolambu kadanenga luha nimuya mambu neulali no dalaba omuhongo wenywe Jefta yamanyambu ali obulambu buli at stake nena manyambu olufungo lochitubo lunyalo huhonya bunezi neula abaamoni nenga luha chinenga luha shingo mwana walondwa ta nenga luha shingo mundo muhongo nabra nati osera amoni omwami nabahana muhono kwe narota ohurula areori ohula emiti amatala mahumi kabiri nendo ohula akera mu ogwiri ibuba obuhongo hauda yetu bila bereba sati na Jefta yetu bila omwami chiko nabo rambu nova no ana abana ba amoni muhono kwani ho omundi yesi oularula kwendu mubana ohurula mbana ba amoni omwena ayalaba omwami dala mwana abomusango omusambe oliyati okusera mundu wa Nyasaye oliyati okusera abamoni Bible bolanga bwado buseri obuhongo Nyasaye yakupandra Jefta eshakira Nyasaye na kupandra Jefta shalishina amasayo kehitu yabora Nyasaye shospe nikabenti amanenjere nende nomulembe esera abantu maneure dala hwesia shos eshane mkane nasho okubo musango mahono koko eshitubo shilangisi ya Nyasaye eshitubo shikulange miryango chama sayo ka kawaida kalanyalo kuikulata eshitubo chiretangao indakano alala nawe nende Nyasaye manakachira obunyali bwa Nyasaye buloleha nikaba irolishiro kuera ta mundu wa Nyasaye kaure yona Yesu ali kubuti kuboreshi tubo mara nyingi chirulanga naturally okondana ndo tiwoli nawo yona arumiwe atie ineve neye ulobri nenda maparoke mwene uamu oktiani nawe uamu oktiatara sisi ne baadaye umanyire imba hayo bulai bu imeli ya injira mu imeli yaro ya injira mule chako kunyakana ne bakpaika ne kanyol haye ni uli na makoso ne ababira baye dupe mat ne Bible bonanganya sai na rechegenye imirayon ko olubasulo esomanga no nyalu esomanga no ne lisayo ya yona nali munda mwokunyeni lisayo ya yona abolari yona gabiritisa nasi dala humadra omsango no moyo asayanga witurali munyeni munda yenyeni mkari
nasi nalahumare umusango n'omwoyo kw'okupanga oryo ndalosia akanditsubire obwonia rula mwana abolamba akanditsubire ndalahola akamina ngambu Yesaya lisali okwiswa nembola Nyasaye nurusia munwa kwenyeni munda mwenyeni muno akanda bola ndalakupira oryo akanda bola ndaletsuba kwitsubira ndalahola endio chichira obwonia urula hwiwe wahaukaho olunyariro alumalira ngaibola buhulauri mano mwami nasunjira okunyeni nakwo nikumusala Yona kushalo shu yalina abere kunyeni munda mo kunyeni muno sinyanga sitaro nembara ya nyole revelation ya nyolo ufimbuli bumuno nikahabana erulemu ehwere ngasi ndakanonde Nyasaye bunia harusi ya mkunyeni muno neholeka ya nyanga ni harusi ya munda mo kunyeni muno basi mundu wa Nyasaye kwa heka ngambu olufungo olwe Masayo keshi tubo lunyalo kwikula miriango chindi ekya oshiro kwikulata ikombanga orunirisiye Nyasaye nendo moyo kwo olorembwe hali olimu injira ihongo kabisa iyo nyalo kulangisa Nyasaye no kuana indakano kuye shingalana kweke mushipindi shitanga shishire shindu cha lazima ta lakini ne shindu cha muhimu eshinyalo kuchira obulabo bukaluhana Esayambu Nyasaye kwese ufimbuli achiromanye nishinasho kwero hola muhali olimu denye saye nawe kachire Nyasaye ahumanye sho kwero hola lakini witulire no lufunguo lwa makana shiumaishi shilanga nga Nyasaye kujira muhali hiyo olwa uranga no saya no bala Nyasaye no holori obetanga shingo umutemere bonyolo la hola shina ne Nyasaye toto ala hola papa mulira Yesu Kristo Yakobo yanali kubutinyi yetuba shitubo nabola no muira mo mucheresi obulai alana fungu la 10 hando la Nyasaye uwe toto kulanga hinga wacheresi ya Yakobo nende miandu nenda abana yalini atata nenda bushiyonyene yacherera nendo luyali lwebinde biko umwami kulolanga ana liane shitubo nabola imberi wombu no mwesi omwana omusiani ali kukalusiria wamala no mwesi nenda kukalusiria waloleha shikira yetuba nasaya Masayo keshitu Jefta wa mukupandra olweane shitubo Yona lwali nali munda yeni tinyanga staru liyamala nabola na hole akaya bola na hole wamala no bola no kunyeni kumulahula Esaya mwami mundu wa Nyasaye yesi ali omwesi ufimbuli obwahoero kumanyambu nindakano shina yanyalo kukasi nawe kachire wijirira kari muhali ya mabiranga mwamba bachaywa bose obakupandre abalondwa nendekata abawumashingala bacherera mwambe Esaya okona makuwa mahongo mulambo abali mbutinyu akataba bakorone barule barie mwambe Esaya Masayo kabwe keshitubo okaulire kachire balolo bwami bwo kachire balolo buhongo bwo wilolesiye wamani kirolo mwisi kwa kumundi yesi uwane shitubo niye anahushyo mwiwe alole akaiwe wenyalo nyalohola mulira Yesu Kristo mwami wewe amen. Karibu mwami, karibu moyo kwange.